Jiu-jitsu je veština sabijanja ruku, bacanja tela i stotine drugih tehnika udaranja, znači rukama i nogama, veština samoodbrane. Značenje reči jiu-jitsu to je kao nežna veština. Jiu-jitsu u Vojvodini postoji od 1993. godine. Kroz klub je prošlo oko 3000 vežbača koji su osnovne tehnike jiu-jitsu. Imamo dosta dobrih takmičara, takmičara od pionira pa do seniora. Treniram oko 3 godine, a jiu-jitsu oko mesec dana. Ja sam krenuo sa svojih 6 godina da treniram u ovom klubu. Znači, to je sada već 9 godina. U ovom klubu sam svoje 5. godine, prvo sam trenirao aikido, posle sam prešao na jiu-jitsu, u ovom klubu sam već nekih 15 godina. Treniram negde oko 6 godina u ovom klubu. Prva serija je 1. U jiu-jitsu postoje dva vida takmičenja. Takmičenje u duo sistemu, to je prikazni deo tehnika i takmičenje u borbama. Duo sistem je, znači, radi se tehnike po slobodnom izboru na određeni napad. Ima 20 vrsta napada koje određuju sudija, a takmičar radi tehnike po svom izboru. Prva serija su hvatovi, druga serija obuhvati, udarci i napad palicom i nožem. Kada u nas dvoje pokazujemo neke tehnike. Najinteresantnije su mi borbe i duo sistem. U borbama se sastoji iz 3 dela, deo udaranja, deo hvatova i deo partera. Trening se sastoji od prvo zagrevanja, kao svaki trening i u judo i u karate i u jiu-jitsu, prvo zagrevanje, tehnike padova i te osnovne tehnike samoodbrane, odbrane i uvažavaju se razne kombinacije. Pri kraju treninga sad gledajte da radimo laki randori, znači vežbavanje tehnike koje smo radili na treningu, da pokušamo da primenimo u slobodnoj borbi. U jiu-jitsu postoji takmičenje od poletaraca, onih znači mlađih, pa do seniora. Mi imamo takmičare od poletaraca, pionira, kadeta, juniora i seniora. Ostvarili smo dobar uspeh tokom prošle godine, znači u svim uzrasnim kategorijama osvojili smo preko 90 medalja. Od toga imamo 30 zlatnih medalja, znači od poletaraca do seniora. Imamo par balkanskih prvaka, isto koji bi Delakroča Ivana, koji je najuspešniji takmičar kluba, isto ovde trenira vežba. U pionirima smo prvaci Srbije za duo sistem i u borbama. Kadetima takođe imamo dobre takmičare. Osvojio sam na državnim prvenstvima, sam osvajao prva mesta, išao sam na balkansko kao reprezentativac i tu sam osvajao i prva i druga mesta. Išao sam na prvenstvo, prvo sam išao na državno prvenstvo, kasnije krenuo na balkansko kao reprezentativac. Zbog čega si se odlučio na ovaj sport? Pa zato što je veoma kreativan i dosta pomaže u toku razvoja, mentalno i fizički. Sviđa mi se taj sport zbog borbi i tako. Pa do sad sam se bavio različitim sportovima što se tiče i na primjer atletike ili neki sportova s loptom i ovo je nekako skroz drugačije, mnogo više snage se troši. Smiruje me nekako, posle napornog dana ovde mi dođe kao izduvni ventil.
Da bi se dostigao nivo crnog pojasa, treba biti oko 4 do 5 godina redovnog vežbanja, da bi se krenulo na takmičenje oko godinu dana vežbanja i posle polako se napreduje. Kako učimo tehniku, tako i napreduje. Jiu-jitsu mogu svi da vežbaju, znači od dece pa do starijih. Nema ograničenja u godinama, naravno što se tiče takmičenja postoji, ali za rekreativni deo vežbanja nema ograničenja u godinama. Ni u godinama, ni u polu. Imamo dosta devojaka kluba koji vežbaju Jiu-jitsu, znači mogu vežbati svi, i muškarci, i žene, i deca, i odrasli. Veoma lepa veština samoodbrane, moj savjet da je treba probati, ako mi odgovara što da ne.